E whaatalo whātu tala whola Radio Samoa le nei tae au mā lo le wholau o si mea le whaafonga o tala o le asolulu. O loo wa aile mā lo e whaau popo la fonga wa tā ua GST i lunga o le tau o loo tutongi mo Kiwi Saver. Mai a Aparila o le luafe luas fuluono o le wa aile mā lo e whaia lea whaau poponga mā e ono sa wai le whaitau se lau miliona tupe maua mai la fonga. O le pili le nei na folasia i luma o le palemene ana nafi. Mai le minista o tupe maua David Parker o se suinga o le amawai tupe maua wha o popo le malo i tausanga o i luma. Lua se lau 2.5 miliona i le tausanga lea wa wha ilo i reporti le Inland Revenue e ono sau mai le nei wha o poponga. A o wa ai tupe maua e ono si iti ai matau o lo o totongi e tangata inivesi. Ai inisa reporti o se la fonga wha o popo e umane lava ua wealth tax. O le la fonga lea e tau e tutongi e tangata e maua lulunga tupe maua. Mo le maua i se tasi a sui ma le Deloitte i tala alele tio ni usila o le asa wai fo i lalo ma le whai numero o tangata te ua lato tupe Kiwi Saver. Ai mai le Financial Services Council e le o fia i le tu o lo anga i ai le malo. Ona o le to ai titi o ini sinia eso e ina whale na whaaleanga ina i Nelson. Wasa wai ma le tala i ono umi se taimi e whaatali ai. O le wala talata i le lua vai aso talu o na whaaleanga ina le tele o whale Nelson o no le tele o le palapala solo. E seile se lau fitus fuluvalu whale e le o toe mawhai o na no foia. E tae o le uti o ini sinia wa ta ua geotechnical o le a whaatuai ai o na maua se tonu o whale o lo whaatali a sia singa. Mai se tasi o ini sinia i Nelson, Sally Hargraves, e le o se mea fou. E se mai le tali ngā o tangata o lo o fia i loa se isi tala i o lata o whale. O lo o whaatuai ai fo i male whaatalo sanga ino ini siua, ma o le lua i le ono masina, lea ua tau. Ua whaali ai e nisi wo e se mawhale ono o tūlanga le saunga le mu wa iai, o lo iai le popo lenga i le tuai, ona o le tele o whale o lo o lata o whaamautu le tu mawai nei, e uma i le masina o Novema. E ono miliona wa maua e leo e fesoa soani ai a lata o ngā luenga o lo o whaia mo pisinisi la iti, o lo o ngā uia wha o ngā ita a vale wha alea ngai nai. Silia male afe o so wha inga wha pēnei tā ua ram rates, a e fitu se lau wonos fulu valu tangata mōlia, wha amawina talu mai le tausanga i lua afes fulu fitu. Mo le ono miliona wa wha amatu umai, ua wa aiai leo, o le a wha o popolana au whai ngā luenga. Ma o le atoanga o le whaasoa ino le atu pitele, o le a whailoa mai i le lua vai aso o le asau. I to tonu o le apiriota, o le a whaawhai ngā luenga i le tūsa ma le se fulu lua o le au whai ngā luenga e whaafesa ngā i mapisinisi la iti. Ma whaatala noa le whaapolo kala me ina o le nei fesoa soani. Whaas fulu lima i le lima se fulu pisinisi o le a asiasi i to tonu o le vai aso. Ma o au kilani mo i kato lea o le a wha mua ona o le maua lunga o le whai numera. O ngā oi wha o ngā ina te avale e wha alea ngai whale o lua. Wa a mata le whaalawi loa lo o fua i ai paina toto i to tonu au kilani. O le whaalawi loa le nei o lo tū mā lo se le Global Blood Heroes, ma o lo i ai le nau ta inga i ato a tele nisi o le community e la ngona ina le wala au. Mo le maua masu ma medio lo i ata ia le Who is Hussein i au kilani. O lo o lātou tau mawhaia whaatu le matatia o le ausia o le 5 se fulu wafe fua i paina toto. I to tonu o le aso. O au kilani leo loi a ai mai le 5 se fulu wa amata mea. Ma o le ana amata i le aso to nai. O lo iele nau ta inga i o atu le whai unga le vai aso wa ausia le whai numero o lo tuli. O se ngā luenga o lo o whai ai, a o wala au mai ai le New Zealand Blood Service wa uti paina toto i Blood Banks. Matala muli, e le i lapata ia le tamana fesa o tai lona maliu ma le tui o le koviti ia a fianga e ono maua muli ai. Ono aso lea wailo i loaile maliu o Rory nean i luma o le whaamisinonga whaitu ma loi Dunedin. Ma o ia lea na maliu ia November o le tausanga te aluai i to tonu o le lua vai aso. Whaato a ua ona whaia lona tui mua. I moli maue whaapea ele o se masani le lapata i o tangata. E anga i atu mo tui le whaletala vai sa whaia ai le tui o le ua maliu. E ui o leana saula pata inga mai le soifua malolo ina le whaai unga o au kuso ina ualia e fo i se tasi o tinana maliu ona o a fianga muli mai. Mai le pulenga le whale talavai e whaapea na misi a te ia le lapata inga na sau e lapata i tangata le myocarditis po le a fianga o le fatu. Ma o le maliu nea na amata sui mai ai loa le whainga o tui a le whale talavai. O lewa maliu e whaapea na amata whaalongo ina le tinga o lona fatafata Dei ta ia na tele i sila fia au ngole myocarditis ma ele i manuia tonga fitinga na whaia i aina wapa u i le whale.
ma umai lo na soifua. E whaawau le vai asa fou tō laulaunga o le nei mata upu. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.